tỏ ok tỏ dương mơ tiện tôi năng ca pra bao nhiêu structure bao nhiêu nữa cứ dương mơ structure bao nhiêu này nè đó nên nó khơi nha là và check bao nhiêu miền tầm rung bạn này cho nó trong này về miền app này app nó miền store từ HTTP rồi HTTP nó miền manager controller middleware request HTTP APC vì ở vài play inside thì tôi đang model đấy tiện tôi nâng ca connection connectទៅកាន់ database driver នេះ provider អីផ្សេងមាន bootstrap config database public resource route នឹងទៅនឹង route អីផ្សេង storage test vendor របស់យើងអូខេនឹង file env របស់យើងចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកនេះយើងចូលនៅក្នុងទី1គឺទាក់ទងនឹង route អញ្ចឹង route ហ្នឹងគឺអ្នកនេះ route ហ្នឹងគឺមានន័យដូចនេះ route ហ្នឹងគឺវាសម្រាប់ handle មាន handle ទៅកាន់ function ដែលទាក់ទងនឹង back end តើ function ហ្នឹងគេប្រើគេទាក់ទងនឹងការ create ឬក៏ update ឬក៏ read អីផ្សេងឬក៏ show data ទៅតាម ID អីផ្សេងអញ្ចឹងនេះទាក់ទងនឹង handle function ឬក៏ handle ទៅកាន់ controller ទាក់ទងនឹងការ update data delete data អីផ្សេងអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងជាក់ស្ដែងរបស់យើងនេះជាក់ស្ដែងនៅក្នុង project របស់យើងអ្នកនរគ្នានឹងឃើញចូលមកកន្លែង route នេះនៅក្នុងនេះវាមាន web នេះសម្រាប់យើងប្រើជាមួយជា full stack ប្រើសម្រាប់ Laravel full stack មានន័យយើង design វាជាមួយនឹង Blade តែរបស់យើងនេះគឺយើងសិក្សាតែ API ទេអញ្ចឹង API យើងធ្វើមិនបាន API កាលពី version មុនអ្នកនរគ្នាតឡើង version មុននៅពេលនេះវាមាន route មួយឈ្មោះតែ API តែឥឡូវវាអត់ version 12នេះវាឲ្យយើងតឡើងខ្លួនយើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយើងចូលមកក្នុងនេះរបស់យើងដែរមកក្នុងនេះអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអីគេcommand មួយឈ្មោះថាយើងអាចសរសេរ command ថា pp artisan អ្នកនេះវាយ artisan install API ហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងអាចទៅឡើងនឹងបាននៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអ្នកនេះយើងអាចខ្ញុំផាស command ឲ្យចូលក្នុងនេះអូខេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអ្នកគ្នាក៏ copy ទៅឡើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំ enter មកនេះ enter ចឹងនេះចាំបន្តិចទៅពេលដែលតឡើងហើយគឺវានឹងចេញ API .pp នេះអញ្ចឹងវាសួរអូខេវាសួរយើងថាយើង migrate អត់មានន័យយើងទៅបង្កើត migrate ហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់អីគេបង្កើតសម្រាប់ table បង្កើត table ឬ collection ថ្មីយើងឲ្យវាបង្កើតតែខ្ញុំមិនត្រូវការខ្ញុំអត់ទាន់បង្កើតទេដោយសារនៅក្នុងនេះបើសិននៅក្នុង PHP នៅក្នុង MySQL ខ្ញុំឲ្យវាបង្កើតតែម្ដងតែនៅក្នុង MongoDB នេះវាមានកែ key កែទៅក្នុង field ឬក៏ collection តិចតួចឬក៏គេហៅថា key document របស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយក no មកអ្នកចុច no ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលតឡើងបានគឺអ្នកឃើញឃើញ key មួយ API ហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់ API អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវាមានទៅក្នុង Centum middleware អីទៅក្នុង method get ហើយ return request user អីផ្សេងចឹងនេះអ្នកនេះកុំតន់ខ្វល់ខ្ញុំនឹងបញ្យល់មួយហើយ middleware យើងអត់តន់ដល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងរៀនអ្វីដែលខ្ញុំនឹងបរៀនរៀបចំសម្រាប់អ្នកនរគ្នាជា step អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកនរគ្នាយើងហ្នឹងគឺជា route អញ្ចឹង route ខ្ញុំបានឲ្យនិយមន័យពីដើមហើយអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាយល់ហើយវា handle នៅ function គេប្រើសម្រាប់ឲ្យវាreturn ជា data user ឬក៏ update ទៅនឹងទិន្នន័យអីផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកនរគ្នាយើងចូលមកចំណុច key ទៅនឹងការ install API ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការ migrate របស់វាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងទៅកន្លែង database នេះអញ្ចឹង database យើងមើល slide របស់យើងចំណុចបន្ទាប់ទៀតឥឡូវយើងមើលទៅនឹង database របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ migrate របស់យើងអញ្ចឹង migrate ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលវាសល់ទុកនៅ
tình này xem để chỉ để tôi năng factory này xem năng cả pra factory hay để tôi năng migrate những cái này cái hào ta generate table bao giờ nó không mà Excel cái hào ta generate table và tay nó không này dương generate table đi dương generate cái collection ok chẳng nó không này việc tra ca đô syntax tịch tuổi đời xa ta Laravel việc support cho môi mà Excel việc ban support cho môi MongoDB vậy chẳng ai không chẳng chia sẻ mình đây tha anh ấy việc support cho môi mà Excel việc firm sắmรับsupport tại bản thân là dương trong price cho môi MongoDB to tại dương config version chẳng á ok này dương mơ ở tiệm đồng user này user dương ôm một căn là section này này ở này at môi này dương bạch generate này dương bạch bạc cát bị đời xa mạch này đó này dương mơ mạch ban là generate đời xa mạch đời xa tại vía nó không MongoDB vía nó bây giờ create table tới vì automatic vía bạc cát khi mỗi khi ấy object dot này tao thấy dương trôn mà tao mơ không đi khơi chứ underscore rich ID việc bật anh ô tô tay vậy dân dân mình chậm bạch ở bậc khởi anh đi thì dân mình chậm bạch đã ID đăng tí ok chẳng tao mất tiền nếu này tao ở cái nhà xe token đó create personal access token này nếu này trôi là không ní này anh ấy việc support cho mỗi ấy chỉ mỗi năng anh ấy việc support cho mỗi năng MySQL này đọc này MySQL là mình cứ việc support thì tao đang create này kì chẳng mà mơ document slide vào dưới này chẳng cái hào thà dương pra field nữa mà field lưng tới đồng bay generate cứ với generate API này thì tao đang token ball tab hay năng token ball ID chẳng nó không ní việc support cho mỗi MySQL chẳng dương lộp ở nâng chó dương đã pi nâng màu này đó này pi nâng chuyển mình để tỏ này nhóm copy ói bên đây là dương command anh đi chó này đó này dương cho là command không đi cho là command anh đi chó 4 tao mới dương pa cho là như vậy pa cho là như vậy vì error ấy nhóm lộp sẵn ok và phần năng trộn s ok và phần năng này đó này chân dương command anh đi cho mà chân dương pa năng chỗ đó này trong copy ở phần nó ngồi này đó này mưa cái lệnh schema đó thọt ơi các bạn copy trong đó nếu này còn nè mưa video có thôi bà má ok chân dương command anh đi cho má hay dương pa pin đi cho ok và phần năng bây giờ và phần năng này đó này ai migrate từ bàn chơi cái này cho migrate tới migrate viên là bật table automatic nó không này nó bây giờ dương migrate nên thay vì tới generate table nó không nắng nó không này chân viên là khơi table cho này đặt này ok chẳng này tao này dương ai cho màu tầm này má dương ai đã thả pp php artisan chân artisan migrate chân migrate này đặt này ở dương mơ anh ấy check status bảo vì ta dương ban migrate màn thì bò lại chứng những check vì ở toàn miền đấy cái toàn ban là migrate đấy cứ cả là non phóng chứng những migrate môi mà artisan migrate nè nó đọc nè khơi nhé viên đừng migrate thì bò men hay viên tới chân là red collection nó không nè nó không mà Excel cái how thì bỏ vào tay nó không ở nó Excel cái how collection cho nên cái này vì tới chân là ra này chẳng mà dương sân nhưng chạy vào đó tiền start theo và những người đó này copy ở cái nhưng copy cái mình đừng ói rồi bây giờ create table nếu thấy mơ video hết vừa tam nhau mùi chẳng được không đi nên đó này ai copy cái mình đi vô từ pra chẳng rồi biết này ca chạy start hết dương cho nó không đi mà dương cho role key mà ok start hết chẳng start theo và dương khơi mạch này
ឃើញទេមានន័យថាយើងបាន run ហើយអញ្ចឹងយើង check set ហើយយើង check ប៉ុណ្ណឹងទៀតមកដាក់មានទៀតខ្ញុំបោះឲ្យអ្នកនរគ្នាចូលក្នុងនេះដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលមើលវីដេអូយើងធ្វើតាមហ្នឹងមកអ្នកមកផ្ទាល់យើងធ្វើនៅហ្នឹងផ្ទាល់ពេលយើង check មកយើងឃើញទស្សនភាពបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំ screen shot ឲ្យអ្នកនរគ្នាឃើញអូខេខ្ញុំបោះឲ្យចូលក្នុងនេះចឹងនេះតើទៅនឹងការធ្វើរបស់យើង process របស់យើងចឹងយើងចូលមក refresh នៅនេះមកវាចេញអត់ឃើញទេវាចេញច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នាឃើញទេនៅក្នុងនេះវា generate table ចឹងអា migrate គឺគេប្រើសម្រាប់ generate table ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែយល់អាហ្នឹងឬក៏គេហៅថា collection ចឹងនៅក្នុងនេះយើងបាន migrate ឲ្យគេខ្លះមិញហ្នឹងនេះ migrate table ហ្នឹងគេ table user table ខាច់អីផ្សេងហ្នឹង table job នេះ default table របស់វាទៅនឹង create a personal access token table នេះយើងបាន generate នៅពេលដែលយើង generate migrate គឺវាអីគេវាកត់ទុកនៅក្នុង table នេះចឹងនេះគឺជា process Laravel ហ្នឹងហើយនេះ password reset អីផ្សេងទៀតទៅនឹងការប្រើប្រាស់របស់យើងក្នុងការ generate នេះចឹងនៅក្នុងនេះពេលដែលយើង generate ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតគឺយើងត្រូវដូរនេះបើសិនតែយើងអត់ដូរអត់អីដែរតែបញ្ហាបើវាអត់ error អីទេបើសិនវាបញ្ហា error អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវថែមទៅនឹងមួយទៀតនេះនៅក្នុងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា copy ហ្នឹងមកនៅក្នុងនេះយើង copy ហ្នឹងមកបើសិនជាវាអត់ error អត់អីទេតែវា error អ្នកទាំងអស់គ្នា copy នៅក្នុងនេះយើងដូរអានេះដោយសារនេះ default របស់វាមិនដែរវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង support ជាមួយនឹង MySQL អញ្ចឹងភាសាវាអញ្ចឹងនេះយើងដាក់ជាមួយអីគេនេះ MongoDB មកនេះដល់នេះ MongoDB Laravel schema blueprint ហ្នឹងមកអញ្ចឹងនេះយើងអ្នកនរគ្នា complete import អាហ្នឹងជំនួសមកគ្រប់ migrate ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំបោះឲ្យអ្នកនរគ្នាចូលក្នុងក្រុមដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ខ្ញុំបានបោះឲ្យចូលក្នុងក្រុមហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងយកទៅមើលអានេះជាមួយអា default របស់វានេះគេប្រើមួយ MySQL ចំណែកអានេះគេប្រើមួយ MongoDB អញ្ចឹងយើង copy មកអ្នកនរគ្នា copy ដាក់ refresh ក្រុម table មកខាងនេះអូខេចប់នេះយើងប៉ុណ្ណឹងដែរអូខេនេះគឺយើងប៉ុណ្ណឹងដែរមកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានយើង control S មកអ្នកនរគ្នា click control S save វាមកអូខេប៉ុណ្ណឹងបានទៅនឹងការ database កន្លែង migrate នេះដើម្បី generate table របស់យើងអញ្ចឹង seed ហ្នឹងមានន័យដូចមិនដេច seed នេះគេភាគច្រើនគេប្រើបញ្ចូលតន័យអីផ្សេងទៀតទៅនឹងតន័យបញ្ចូលទៅក្នុង table ឬក៏ collection របស់យើងចឹងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបន្តទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងយល់ដំបូងហ្នឹងនៅក្នុង database ហ្នឹងយើងយល់អា migrate ហ្នឹងមានន័យថា generate ទៅនឹង table ឬក៏ collection របស់យើងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺទៅនឹងការ config ក្នុងការប្រើប្រាស់ migrate ដើម្បី generate default table របស់វាបើយើងចង់មើលនេះចូលទៅក្នុងនេះបើសិនតែយើងចូលមកអត់ឃើញទៀតអ្នកគ្នា clear វាចោលហើយចូលម្ដងទៀតចង្ការវាគៀងណាអ្នកនរចូលម្ដងទៀតមកហើយ connection វាម្ដងទៀត connection ហើយចូលមកប្រកាសឃើញបើសិនអ្នកនរគ្នាអត់ឃើញយើងបិទទាំង Windows នេះសិនទៅនឹង MongoDB Compass ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបានហើយទាក់ទងនឹងការ migrate យើងក្នុងការ generate table អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងអស់ត្រឹមហ្នឹងអរគុណ